nziba zirye mbabazi mutabarike kandi mu kurice kwezo kwa katano akashana kayeshezi yaheraha aruhongezera ati twe no kweshwika twacishwika ibintu bibiri yahe byangwi mbwene mukama yengere kutigirira imbabazi byense nubuzabyo mu ihangeri ya Kenya ya amazing gacongera kutwara abantu n'amajene bintu kuno yito ntwetengera cyumwe enjura konka byona oyino bushobozi no ahiguru kandi nikikuru munonga izoba neri asande kandi program wegene tandakara shaha ibiri kukiza cyumwara shaha ina ezechuro buri Sunday program y'urugendo rw'amagara nabanyita Anthony Mjungu bwaje umchuganisa wa program weje rizoba nka Revival Radio tsibire omu burisa obwa kaberebere kandi nubwo busaba dikoni mbwentu atiriyambuga zo burisa at the same time ahambuga zo busaba dikoni ntwongera kusima abantu ba kaberebere mwe bare kutkunda na rukundo etari ya burijo kaberebere batukunda batshemerwa byona ntubasima tene bugarikiro Venerable Reverend Alfred Tumshabe mukama kikwero mugisha kandi utorera umnywano wetu mnonga nka Revival Radio ntukusima nangwa nubu yakuba mcyara wawe ababurizi mbwini shibona naza kubagamba kanta kubaheza mukuru wabo kuristayo mwe bari kutukunda nka Revival Radio mu program yito ya Karijito kandi itwe abantu bashemerwa kubayirebera abantu abatura ahambeho za Revival Radio barukujumereraho kandi bakaberebera n'amesho gabo ekintu cyakiriye cyamani kandi tubasima mnonga nka Revival Radio kubasima mbwene tukakoma mu program eji mukasheshe ntaza kongera kubasima makuru gaitu mukasheshe program zona weekend yona nakaberebera abo kuba batore ko fura so ntubasima tene bugarikiro kandi kusima kwetu ni manya ngu abebembeza bo burebereza bweto bwankore baturikize mwongere gutsimira oweshe mu Venerable Reverend Alfred Tumshabe nabihereza bagenzi b'ababurizi mwe bari kutukunda no kutwakira program eji area YouTube kandi oweshe mwe Alan Nwasasla ari nyuma ya kamera korereka ngo program eji abasa kubana chuganisa je munongo muntori ya YouTube abasa kubana atunga noja kubana utukuratara abajenyi bashikira mu studios za Revival Radio bari smart bari organized ambweni wetegerezo horra abantu abo kuba rukwija kubamba gamba mu program eji owishabebe mbere n'umwana wetu munonga kandi oboshe mogwa tuireho munonga na kirakwija mu studio za Revival Radio oweshe muri Reverend Pressure ariyaha kandi ntuje kubantu mwakira na turamutseho na tuyanjuraje na tugambira n'icapurine wankahi kandi abagenyi abiya leta ntuje kubantu bakira ntuza kumuhereza umucana banza na turamutseho kandi na twiguraho neshara atuguraho neshara nkaburijo rero nturebe kutwatandika program eji umwabazi yogo nakwakira weshe mwe mu studio za Revival Radio asimwe yesu and not my pleasure chaplain wa Mashemelaga Revival Revival Girls High School na Revival Junior School nasema mukama owatoreta kandi akatwisa omu studio je ya Revival Radio kandi moderator ntukusima webare nokutwakira katshabe mukama twakusima twakwebaza twakusimira oburunju bwawe embabaza we mukama ezitura hebron byona mukama webare mukama uwo wicaraza ukatureta mukama kandi ukatwisa umustudio ejo mukama tukukwasa program ejo mukama abana bawe beniwe wabahe bigambo ryo kugamba nangwa abo tubarukumanya kugamba mukama konkani nkwita nukweshengereza obeniwe wabakozesa mukama tureba ricirabona nangwa mukama
tureba Musa yagira ati kanta rukumanya kugamba konka wamugambira ati ninzakuhereza orakugambire mukama abana bawe baniwo wabakoze som program eji baniwo watandika kando hindere twakwasa moderator witu mukama obeniwo wamwebembera abahurikiza bitubona abakunde radio mukama obeniwo wabahereza umugisha mukama kandi tatanya mpango murunji program eji tabantu gendera tusime timsizina lyawe ebyona twabisha abantu barajyo mu izina rya Yesu Kristo mukama witu amina. Mukama simwe mnonga twakusima Reverend okutwigurira oneshara kandi kokura eshara nchibanchi manyisa programu yatandikaje ombutongore bwanyuma y'ikeshongore kininza kubaninja n'abajinya bitwata iso mwabaziyogu ejika kumanya ngo programu egenete wa mu center bakigaragara vocational senior secondary school ayishomereri ndiye bemberwoshe mu Julius Begumya abantu bagira ngo tuhara umwana wawe base kuba natunga ubwegeso bwa mutindo kandi ishomerere ndashangwa umuri bukanga isingiro beine myanya kurgasi niyo kubanza mpaka senior eya mukaga ntubasima mnonga nkakigaragara kandi abahirize kutiriza nti yekiri gito cya Revival Radio H2 kandi kirkwija kubanci baho 2027 byo kwezi okwe 10 bwanyuma y'ikeshongore ntugaraka n'abajinyabo Ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituma uro muhanda gwawe ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituma uro muhanda gwawe abazigu baitu kuwatwirahehi nicyo kitusimbuza urugamba rwona abazigu baitu kuwatwirahehi nicyo kitusimbuza urugamba rwona ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituma uro muhanda gwawe ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituma uro muhanda gwawe Abahunga eliaka gweneneku nicyo kitugweze somuhanda gwitu kuhaba mihunga eliaka gweneneku nicyo kitugweze somuhanda gwitu ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituha uro muhanda gwawe ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituha uro muhanda gwawe kanda murecyo abantu bonna nimubashurure birungi byawe kanda murecyo abantu bonna nimubashurure birungi byawe ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituma uro muhanda gwawe ekigambo cyawe ai mukama nicyo kituma uro muhanda gwawe 93.2 FM Revival Radio. Revival Radio cyendanesha twatonyeza ibiri amagara umbujire kigambo cyawe kurwamo Trust Choir Solutions kandi abantu abanabeshonguzirranganwa cyatikiza cyumwe dakika 20 zarenga shaha ibirize kireji tongera okubatangira no kubashemerwa abanyambara abanyantungamo abanyisingiro abanyabuhweju abanyakitagwenda abanyibanda abanyakamwenje abanyakazo abanyacyuruhura semba burera kayi nebitre kanya mwinja barukurikiza radiyeji ndikibasimira nka Revival Radio kutkunda kandi ogumzamo
mutegereze program weje nashemerwa mnonga kuna ikumara kaberebere ashanga abantu program weje no bagisima kandi bagihera ubujuruzi n'izindi program za Revival Radio mukama kibahero mugisha mbwene uko kuba nkiri yar kaberebere ubu ninza kwakira abagenyi banje abo kuba bayiterereze ariho kadeje kandi ntegwa kujibaza abo kuba abantu aba n'abantu b'amana kandi yenda mutsyo okurgo wa Venerable Reverend Alfred Tumushabe gunisaba diko nabo bisaba diko no bwa kaberebere kandi nko murisa nabwo abo burisa obwa kaberebere yagira tumundamkiza abantu banjaba oweshemwe umoja ndi avugumamu George munywani wanje Richard Omugasho chairman RC5 Rwampara bakuristayi ba kaberebere omukazi wanje omukazi we Reverend Jory Tumushabe uko muri Nyakaguruka ariyo kandi aturikize ntumusima mnonga Jackson Tongerwe kandi n'abantu bona aba kaberebere nabakunda mnonga kandi abendeza ebirungi byonka mwebari no kubayo twatushimbe kutandikira kawo no hareba program ejeri ya YouTube kandi aweshe mwala nwasasara no wari nyuma ya kamera rukwerwaho Frank Mwesije barayaha akureba program eje yabasa kuba negendaje etine kiri kugiteganisa nakace kona mbwenu ntandikira ariyo ha mundogo arani mushize je umuzindaro ashije mu ntebejo kwenda unkabasa kuba ni mutunga yes asimwe Yesu amazina ganje ni Abasa Anointed nishomera Revival Junior School kandi ndi head girl wanji ndi head girl twatahesa head girl yego Anointed yes please ognomuru ndugwago kubanza kwijaha narorizereho ndayizeho ukonka itari program y'urugendo rw'amagara yego sebo Anointed n'urganka hi ukazarwa mwaka ki dada na mamba mbeta bahi kandi tutandikira umbwino nkazara ebiri 19 byo kwa kabiri 2013 yes ekiri kumanyisa ngo hatori yo mwaka gwe 11 yego sebo mukama naye baro kurinda mbwenu tu obwo dada na mama kuba imbagambira bagira ngo katandike cyo kubanza nkahi kandi ukabo n'imyaka enga katandika baby class nyine myaka 2 middle class nyine myaka 3 then top class nyine myaka 4 amina so P1 kanyine myaka 5 P1 uko ine myaka 5 naza kurahura munywano wanje aho mujugu arano kureba ndiyo katandika kibintu Anointed katandika ine myaka 2 so mbwenu umcyo kubanza ukabo ine myaka 5 officially yes ishomero no rumanya primary 1 ningashi P1 nkajishomera Little Angels Primary School neshango mruntungamo kashomera yo P1 P2 na P3 derecho akana yes na chomera wagawaga neshango rutoma kashomera yo P4 first term na second term then P4 third term na Jenda Mavera Parents School Mavera Parents School okay P4 third term yes washomera yo term yawe ya kashatu yego wazo mu cya gatanu yes the same school no I'm now at Revival Junior School okay wargayo noija omukibina cyawe cya gatanu yego mpera kazindaro omuzindaro gwa omunywano wanje ariyaha kandi n'umuntu wamani mazina jene bamwita Linda Carlton tumwinaha nawe n'umuntu wamani Carlton how are you I'm fine gambra abantu ahero ko amazina gawo gombi amazina ganje namwita Linda Carlton Carlton yes twakwakira mu studio za Revival Radio nacha n'umurundo gwago kubanza reziremu
Okay. Hati ukazarwa mwaka ki? Nkazagwa mu kwa kabiri Mm. ebiro bibiri Ebiro bibiri. 12 Mm. 15 15 ego sebo kuri omushaija w'amaani. Emyaka egyo nebiri engahi? mwenda 9. Ego sebo. Omushaija nashoborera ariyo yagamba ngo aine emyaka 9. You can't believe it. Konka twakwakira omu studio za Revival Radio. ego sebo Dadi na mami mbabiita bayi? Dadi namweta Mr. Katiwa Julius, Mm. mami namweta Mrs. Comhand Max Okay, nabankai? nabaruga Rwampara Niyo kuzaarwa? Rwampara Bugamba. Niyo kuzaarwa niyo wanyu? ego sebo Nari nibakorerayo emirimo? emirimo bakikura omu tawuni. Aho omu tawuni mbarira? ego sebo Aha. Dadi na mami bakakugira ngo ukatandika wine emyaka engahi kandi watandikira nkahi munywani wanje? nkatandikira omu City View. ego sebo City View teyakunuyaho omu tawuni? ego sebo Okay. Watandikirayo nasari? ego sebo Mhm. nkatandika bakaza nkatandika nyine emyaka 3. Yes. Emyaka 3. ego sebo Mhm. rero ompitu nkayine emyaka 8. Ako ine emyaka 8. ego sebo P3? P3 atine emyaka 9. Uri omu kyaka 3 hadi? ego sebo Nanayibuza omushaija nti emyaka kuwangambira ekyaka 5 naningibara nza kubugaita omu ebyanga. Twabashemererwa kukira munonga ntwenda kuganira aha bwegyese bw'omwana muto aha rurengo rwanyu orwa primary. Imwe nkabeegi niza kutandikira aha Edgar. Ogu n'omwebembezi n'omuntu w'amaani mutagira ngu twatayisa omuntu wa buriijo. Edgar naremeera mbwenu tumuntu wa buriijo inuma kwebembera abandi abeegi boona noza kutugambira okatunguuta omugisha kuza kutunga obwa Edgar omu ishomero Rusya abeegi bakakureba muki tugambire turebe nakwakira Edgar. nyenakira nyowe kuba Edgar nabwe mbabaza Yesu abo kuba nkazayo tino nabe nimanyayo konka kutwagira omusande yo kufuna bebembezi nanye nayo simba. Yes. Natanka kuronda obururu abana babumpa kuba bumpire nkabasima. Yes. Kuba bukwerize araho bwabo inabo wabo isimbireho nabo? Apana. Mbwenu ukarabote ni chakansi? Yes. Tugambira obwebembezi obushangiruta? Obwebembezi n'oburungi nitufuniramu ebintu bingi. Omwe nabasa kushanga abantu batakumanya konka abo obwebembezi abo kugira ngo abana babeyirundanire noboroho gamba nabo so kikuretera abakumanya. Nikikuretera wamanywa ahabwo obwebembezi abo kuba nobo bakwatsiza obushoborozi mbwenu egyo n'ofiisi mpango munonga. Obwire bwahezamo ori omu meezi angahi hati nka Edgar? Nka 3? Two? Ndi omu kwa 4. Ori omu kwa 4? Yego. Nka Edgar. Ego sebo. Iwe obasize ota okwebembera na bagenzi bawe? Tugire ngu noyemarira nari obundi noganira n'aba prefects abandi murondo obwengye muhana obwengye okuri oku mwakubasa kwebembera abandi? Nyowe na head boy ntutereza meetings a Sunday nkeji twamara kurya kyamushana yitu tugenda mu class y'ekya 5 tukoramu meeting y'abebembezi buri Sunday. Ego sebo. Ekiri kumanyisa ngu amuheru gwa week imwe nimushitama nk'abebembezi muganira muhana obwengye murebe ko muraze kutandika endijo Sunday. That's good. So far ho challenges is wa meetingire? Yego. Kaziha hino wogambira abana obumwe
omwe abana ba like nkabaterekede challenge abana mwe nibakoresa egyo opportunity nk'eyo kugenda omu dome. Okay. So kubakuzayo baremerayo nagenda omu dining nkareba abana tubahikayo gye. So nzayo ncekinga mbeta mbagambira kare bariyo nibakyereza abateeki nabo biine kugenda. noreba omwebembezi aine emirimo emirimo zaana aheera ogwo nateekwa kumakinga sure ngu yaza kushuura abeineishe kandi barugayo omu dormitory baza kutunga ekyokurya bareke kukyerereza bari aba service providers. tumwine aha Edgar ekikuru munonga ntireeta abaana aba omu studio za Revival Radio kuhabura abandi ogu n'omwebembezi kandi n'omwegi n'omwana muto munonga konka noreeba kwa kushoronza ebigambo bye ekintu kiba nikiteera omuhimbo abandi abari okwaheeru abeegi abaana bato abaturikiize kumanya ngu obwembezi n'oburungi munonga naija agaruka natugambira ebindi ebirungi ebyagobiremu ebyayihire omu kwebembera konka nikiba nikyeworeka ngu omwana okutandika ari omwebembezi ari muto nikimuhwera kimwigura amaisho kandi ahika buri muntu weena naatakyetiina ashoborokerwa. Oreeba omwana muto nashoborera ebintu by'abantu bakuru oshoberwa ebintu ebyo nibitandikira omu baana nk'aba ahabwokuba naba yagiire kare omu bwebembezi mbukushongora bukwihamu obaasa kuba nooba omuntu w'omugasho mbwenu kutukuba tebaine aha imwe abari aheeru kibateera omuhimbo naye otakagiire mu bwebembezi omanye ngu noobaasa kubuzamu kandi obaase kuba nookora nooba omuntu w'omugasho. Edgar again nkiri owaawe obwebembezi obu omwe kwokuzamu wagira ngu nooba nooreeba abaana noobashuura nootaruura nooyiha omu doomu noobagambira muzasembure muze kutunga sapa lanchi omwe time obwire obw'okushoma oshanga obumwe bwakyendeera ahabw'emirimo endiijo responsibilities ezoine iwe ekyo wakyenkauntingire. Actually abaana b'eishomero tubakuteganisa munonga as such ari emitwe. Okay. Ekikureta twagira emicwe ntitwine parades twaturi omu Sunday oyihireho Ramkaga na Sunday. Okay. Ntitwine social behavior lessons for the whole school. For the whole school. Yes. Wagira ngu dadi na mami babeeta bae? Dadi ni Reverend Richard Mujuni. Mishana Yego se. niwe atuzaarire mazi Yego. na mami ahi bari ntibasiima munonga mbwenu hati nakumanyire ngu ori owa Mishana tugumizemu aho tuganiire again ndukaza kwakira omwojo wanje Revival Junior School omuntu ori okwaheeru nanda kumanya ekiri aho eky'omutaana ahaishomero eryo nikyo kiha omuntu ori aheeru omwegi mugyenzi waawe omwana muto ori okwo ahurire yayetenga kye kyakubaasa kumureetera okuza ahaishomero eryo ahabw'okuba iyo noorumanya gye mbwenu gambira omuntu ori aheeru amanye ebirungi ebiri ahaishomero eryo. Niza kutandika nanokubakuturiisa nibaturiisa gye munonga wangi nagamba ekigambo munonga ninyenda mukyenge. Yes mbwenu aho notaho amakanda oremeraho ahabw'okuba nokyetekyereza mbwenu murya gye. Yego sebo. Tunywa amate tunywa obushera bujanjizemu amate kandi abatakunywa amate ningashi obushera bujanjizemu amate ine eki bakubatebekanisiza ushanga baba batebekanisiza nka chai mukaru rero abatakunywa obushera butarimu mate babatebekanisiza obushera butarimu mate. Aho ni meals konka nituri according to menu y'izooba. So ebyokunyisiriza tutukanywaga tutiine ekyokunyisiriza wangi. nitunyisiriza amahuri. Yes. tunyisiriza buns donuts eminekye na n'ebinyobwa bikarangire. Ebyo byona biba biriho omurundi gumwe? Hapana kirugirira menu y'izooba. Okay. Yes. So ebintu bitu tukubikwata mu ngaro na halo plates kwata plates zawe
bakuteraho ekiri kumanyisa ngu mbabiri smart yego tariho kuza ku umwe kushanga wabirofahaza yes meals ezo zo twazireba ngo mwenu aho nabahiriza nka 99% hati twaza kintu kya academics nimbaza kwebaza bishop witu w'obureberezwa ankole yes the right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesigwa kuturondera abashomesa batendekireje na Yes. head teacher murungi ari kutukunda wow so abashomesa bitu ndabashomesa je ndo explaininga hinogwa kushanga abamwe abashomesa ndo explaininga hajura umwana umwe yacenga lesson eba yaho konke abitu ndabatufaho nubane benda twene class tucenge mwetegereze ikintu atagira wagumenyemo yego mwena nimugenda kumwe oh so nibatureberera wowe ryo mushobi bakweta advisinga so bishop witu ni mwebaza mno okay woryari advice twarga academics twarga hamirs hati twaza discipline nanagambira kintu kya social behavior lessons so buri kasheshe orokubanza orakabiri orakashatu orakana na norakatano batishazi nibabine different kare nibatushomesa in turns so tutakagire mu class nibyo tukubanzaho batwegesa kurya okutukwata foxy okutukunywa how to sip so tuine mchwe chaplain witu ni mkunda na twegesa kushaba nabigesa kushaba yes so tutukabyama tutashabire nariho full time kutushabisa twaza sanitation byebuyonjo byemerere bitaheraho Revival Junior School kwenda ngo umuntu ori ahera kuriya amanye ngwindi ko kurita umwana wa Revival Junior School enshonge yo byobuyonjo no mu buyonjo ni kintu cyukuru munonga akukira munonga aha bana batonkemwe kwa kuba ishemero ryaho ryerofa rutariyonjo abana tubarukwa kurwara burkanya nukuba kuri ukurwara bushaho imwe biro bitoko gambira umuntu ori yahero ito ishemero nikunda this saying cleanliness is next to godliness ekamba za toilets tuine toilets na latrines yes toilets zitu ziri clean full time neza mizi hahatariho mizi tuine latrines zitu zitura zitebekanise n'inyonjo so cleaner witu hajire cyabaho just like a slight mistake nariho kubitereza mbwe n'ikintu cy'obuyonjo icyo nacyo kirije munonga okay ari ikindi maybe ekintakubuza kiri yayishomeraho cyo ngo rukwenda ngo umuntu abase kumanya heruko shana nanyenda bagana security ariyo security nibaba kumaji buri kimwe cyona nkiba kiri umbuteka ataro kwera kiromoka ukahuranka cyatera hero naro mukareba abantu batahira mu ishomero from nowhere imwe security liyeta ishomeraho itwe tuine abakumi bitu actually hine kinana yebo ba staff members bitu bona mbagambo rujungu mbweno utari kurugamba ugutakuna atari ya Revival Junior School nariyo konka abinja bari okay nabagambo rujungu mbwene abashomesa nabagambo rujungu there maybe ababanda bakoze abanda bebuherezo bundi nabo mbagambo rujungu ba mixinga muri nyankore okay so aishomero tuina bakumi baba full time konka ninja ba exchanging so abo kuba echiron turebo ugu mukasheshe turebo ndijo nyango turebo ndijo yes so ekiri koreka ngo barukumara wow Edgar ariya nashobora ibintu bingi munonga kandi cyumwine ahanshonga yo rujungu ningire cyana amanyise cyangwa munonga nayureka ngo hari umwana urukuzayo note ko gambo rujungu
abo kuba no kugira ngo program eje yitu ntwenda ngo buri omwe ayukwe kandi agire kiyatungamo konka wagira ngo Edgar ogwagambira urujungu no tekwa kwicereza nari munywano wanje umujo wanje wonyina urujungu nubargambaje munonga kandi icyo ntubajura ntubamanya buze binkubuzisho mironinde manya konka nyenda ngo waheru ayongire kumanya Revival Junior School ne manyisaje yabare munonga Edgar kandi nza kugarikira ninjire binde binakubuza abo kuba impangari yitwegenesha burire bintu oyicereza munywano wanje arinda iwo kwihanuza Revival Junior School tugambire birunje byorebireyo ebyo kugira utumbwe nyoti nkabasa kurgayo Chabitu. Kumuzindarogo yes But Chabitu. Awame na manya sports. Nshonga ya sports. Gusa. Mbwene hati babatendeka. Ikaje umuzindarogo. Mbwene habo kumanya iby'emizano imwe mu kigo birimo. Gusa. Tugambire cy'umugo birimo nubabigisa bihe by'emizano ebumwatandikire kwega kwenda ngo uri omwejo ndijo rya heru akamanya ngo Revival Junior School tabarukoma kushomesa konka no kuryaje kureka ry'iby'emizano kwenda ngo nawe akayihaye shuncu entaranta ye baza kubanerga yoje Two types of sports. Football, volleyball, rugby, and so many others. Arinda yabukora umusamaratiyo nakoreka ngo emizano yo neriyo mbwe niyo rugby nemanywa bangaye narinezandwa mu mashomeranga yaha muri burengero izoba mbwe nakoreka ngo emizano eri y'umuntu we yarengo rwa international ticheche cyo kumanyisa arinda Gusa. So far so good ni ntekateka competition eri to mu class abo kubaba nabana bakurwa mu mashomera ganda agabayembargamu hatubono beinaho no shomana competition no jumanya okushanga urukwaya hayana nabando mu class ngo batakusinga iyo no korota sofa banzo tugambire gitamo kwasira umwanya kwakangaye Exam. Kasoro umwanya ko kubanza. Very good. Waba singa bona wabekora. Gusa. Subject yo kusinga yukunda ne harinda. Mathematics. Kwa kwenda bombazi. Noreba na calculating ebigambo bi. Somwe no tamza unoza gumano basinga mpaka. Gusa. Obu iwe nkomweji kandi urukoraje munonga ubabuze bwaho no bukuru munonga no habura cyabeje bagenzi bawo uko abariyo ko maybe batakufayo bakozire kubi ariho abashembere ariho abariyo ko batongere maximbi konkiwe tugambira ubukori ubwo wabe no kozesa kuza kwata umwanya gwo kubanza. There is time for everything. Yes. Kandi nkunda kuzuma class. N'abanywana banje revising. Very good. Ukano kunda class kandi ogarukoronda abanywana bawo mu revising. Gusa. Ebyo no tekateka ngo nibyo byakureteye kwata umwanya gwo kubanza. Yes, but even playing to God. Na no kushabarahanga. Gusa. Arindari nantwara mpora nanto mu rujungu. Ariyo nantwara mpora. Tebeina ha konke bintu bariyomba bishobora kana kugira ngo okutaho umutuma gando kazo mu discussions nabanda beja bariyo kwa heru nebyo nebyanyu mushime ko bukwata kandi no kumanya ngutoka abasa okoraje kwata umwanya gwo kubanza wotatindera hanga ibyo nebigambo byarinda okamushaba kandi otateireho umutuma na nekindi ushime kuba nozo mu discussions arinda takabasa kwimarira wenka okuzakora je akakwata umwanya gwo kubanza noteko kuronda okunoku mugaita gaito bwenje muhano bwenje kandi at the end of the day base kubana bukwera no kurugamo program nabajeta urugendo rw'amagara turuha tuganira n'abanywana banjaba abanabeje kurga ishomeri ya Revival Junior School ishomeri yabase kwanda tandukwa ubureberezo bwankore n'ishomero ruto munonga
bari mu mezi konka bari mbakora nebyo kutangaza ubureberezi bwankore bukatandikaho Revival Girls High School kandi ishomerere neri ishomero ry'abana babeshiki in the same place the same location umwanya nugugumwe hariho ishomerere rya Revival Junior School amashomero agatandikirije kandi tongera kusimba bembezi bago nsimo wisheme Caleb head teacher wa Revival Junior School yanterraho mwabazi umwatindiyo ni traveling yanarga Kampala konka mukama nayibaro kubasa ukwatsi ishomero rusya kutembura ticaburi omwe mbwento musima mnonga wareba abana bo kuba bari organized no simarhanga abashomesa ntibasima baturikize nsima mwana wetu chaplain Reverend Pressure kandi utwinaha ugwatwiriho kureba ngo yashuganisa amashomero agugombe kandi nabana wahura bariyomba musima amashomero agakubaho nugoreka ngo ebyo bwegese ankore ecebembere mbwenu iwota karetsere mwana wawe twara umwana wawe Revival Junior School abase kuba natunga ubwegese ubwo mutindo ticyaburyo mu kushanga abana b'imyaka 10 na gumwe bari kushobora ibintu bati njibangirira umwana kwakuziwe n'ishomero ryari kushomeramo ariho ishomero yo kurgaho kaza kwikanka abana karebana buri umwe narondaho kutora onka iyo kureta abana nkaba kazamuzindara bakashobora ibintu ebi kibanje koreka ngo musinje gubombekirwamo no gutangaza kandi tongera no kusima bazere babo program no rugendo rw'amagara tushiriya nabo kandi tuje kubantuganira nabo bingi munonga bwa nyuma yecesho ngure ikintu garaka n'ibindi bingi utargaho Thank you, Lord. 93.2 FM Revival Radio. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. What the Lord has done for me, I cannot tell it all. He saved me and washed me in His blood. So I will sing hallelujah, I will shout hallelujah, I will sing, praise the Lord. So I will sing hallelujah, I will shout hallelujah, I will sing, praise the Lord. Ebi mukama nkorire nibinde bitebya, ebi mukama nkorire nibinde bitebya, ebi mukama nkorire nibinde bitebya, akanyozya neshagamuye kanyeshungura haleluya, ugambeho haleluya, mbimbise izina rye kanyeshungura haleluya, ugambeho haleluya,
Revival Radio cyenda nesha twatwanye zibiri amagara umbwijwire cyeshongere cyo kurgaho wa best emere cyatukiza cy'umwanda kika 50 ziriyo nzigenda mpora umushaha yitu yibiri zikireci tuyina habagenya bakandi turiyo ntongera ganira nabo abantu n'abantu bo kutangaza n'abantu bamani umwe wano bivuze tumwe n'abana bazagamba ponka abana ntibashobora ibintu bukuba umusingi gubombekerwe mu no kutangaza indide na nasimira abazire n'abashomesa mwe bari okubakore manzi tubina ha kandi tujagumza mu tuganira nabo nsima abari ya radio kandi abaruha baturikize nareba hananza twatse audience muri kino nere center 4 ibare kuba yuno kunda Revival Radio shira twatse teacher wa probata no mu ribindi twakureba ibare ne ukunda Revival kandi mukama acykwera umugisha ntubeyina kandi tujagumza mu turu kuganira nabo konka ubu twaturiyo ntuza kuza omukahumuro twaturiyo ntuganira nshonga y'ubwegesi turukushobora amashomero ayishomereryo abana ibar kurebamo mbwenu nje bakiri cyukuru munonga program y'urugendo rw'amagara nkuru umuzero ryo kwa heru orafire yo munonga okabuza umwana wawe ukashitamana ukamubuza ayishomero ko kubiri nariwo noreba yargayo no banonda kureba reporter ye yonka okutongana kwakozere kubicyonka kongota rukumanya cyo kumukozesa kubukwa heru mbwenu ufaye munonga nko muzere tayayirishomero ryawe ugendo rebe umwana wawe hashomeraho nibigenda bita ahararaho ntashata bitu bibikuriye biro bita abashomesa bono bashomesa arababirigiro arababirigireho bashomesa basima amashomero tugarukushana mbwenu nje bakiri cyukuru munonga umwana nkogo narga yagambire byona ubu mushikire kandi obere munywano we aho naho ninyongeraho munonga abazire mbe mbanywana babana banyu mbanywane konka ko kubura kumunywana wabura kuba munywano we umwana nko gutakabasa kubera open takabasa kugambira bitari kugenda genare biru kumuganzi nko mweji ayishomeri yakuba nashomeramo ko kweza kumunywana n'indide naza kubera open mbwenu mu kikwate cy'abazire kandi umanye ngo neshonga nkuru munonga Edgar nagaraka owawe kace nyenda kwakira Reverend umudakikanje Edgar umuntu ukuri yaheru urukuteka maybe ishomero rya Revival Junior School takuru yetegereza naratakurumanya no mugambira ki kandi ngutashimiye ko banaferwa cyumbwire nko bwayishomerere ayishomero ninkundi shomero ryanje munonga so aba bana bari ahera bampurire nimbashaba mweshengereza bazire banyu babarete Revival Junior School babeshengereza babagambire je mpora n'umucurezi winji babeshengereze babarete Revival Junior nishomero runji rina abashomesa batendekereje yes nturyaje ba matrons bitu n'abarunje n'baturebera kandi nturya food in time okay enshonga ya station nojigambo ho kimwe abazire kuba kwijabizire kubataya yani bekereza bwaganira nabeji inanemwe abana baganira n'abashomesa bamanya umwana uko ari kushoma uko ari kuriyo uko ari kurara nibigenda bitoko abazire babizira station de bala loud kugamba nitwe ngo mzire wanje yija na genda office registeringa akore byakora agenda wa class teacher wanje bamuhereza results zanje agamba na class teacher okay nanye bija bagamba nanye nko mwiji oh so icyo kumanyisa ngo maybe haro cyategana so mwana nari icyana ndakushoborekerwa muzere nabayashikiriwe oh Edgar nagira ngo ibintu bigenda bya Revival Junior School mbwenu mwongere kuri Yesu gakano kutwara abana banyu kubasa kubambatunga obwesije arinda mbwenu arinda iwe nkomojo
omwojo kandi omuto emyaka 9 omuzano mwingi omwe nuguza okw'omu mashomero omuzano nogumanya Yego se. shanga bamwe batataho umutuma abandi batakwenda batene ki bakwatira ibyo kushoma baterera muranga cyo kw'abana kumanya ngo barga omaka gabishebo no mu maka gabanye nabo baza kuzaha amashomero bashemeye kuba bataho umutuma no kumanya ibara kushomeza. They should always avoid groups. Betantariza groups Yego se. izakubato mu ruhuzyo eje mukagwe mbi ibi bya groupe bitakwetegerezebwa arinda nibyo byari nashobora mbwene ngwano ndakuba umuntu wo mugasho wano ndakora je mu karasi yetantare ebintu kebi Ariho ekindi ekyo kubagambira okay arinda nagambe ibigambo by'ebiro bishatu konka by'amagezi kandi abikushobora byo nabikwihirayo program age area YouTube noja kuba notukuratira kandi sima bariho I'm seeing very many people watching us himo kutariberaho na ndabasima tene bugarikira umwe bare kuratira program age kandi indeed no kushagika program za Revival Radio zone ziri kubazuruho tuja kuba nshoma comments z'abantu aba nani ndeba abumujuni Caleb nagira ati Hedgaro hari ariyamuramwa yanasima Hedgaro ntumusima mnongwagu okay messages ezi nagasha Evelyn yanasima kana jati live from Churuhura Eve okay yanasima program kandi nasima buri kimwe kiri kugenda umesha mu program weji ubwo narga Saudi Arabia kandi aruhaturikize yanasima program nawe nabamwetoha umuntu ogw'amazina je asinguza Gabriel aruho atwineje munonga Ainembabazi peace nagira ati welcome to the program Anthony kandi na yanasima twena abari mu program weje Hilda Mandera atwineje kurga bushenyi nagira ngo nasima program kana wari natireba izo comments za YouTube ampeide okay Eileen nagira ati okay nawe nasima program naturinda Peterson atwineje kandi nabakuratire program weje ntumusima tsitene bugarukiro kandi mukama achibahera umugisha Eldad tumwesije nagira ati nanyembe ineje kurganya mtiyobora kandi akuratire program weji nyamwizja atwine nawe akuratire program weji Labeka kurga Saudi Arabia tukusema tene bugarukiro yebare okubaho abantu abatubene Brenda amompeide nawe ni mureba nargantungamo yanasima programu Kemigisha Rosemary yanasima program kana wari natireba kuruga Jordan watching us live from Jordan mukama achikwera umugisha kandi naye baro kurindira yuko akwangazi kuri justa yairi Revival Radio aine Osbat aruhatu ineje kuruga rwibukona twatwamurebera mu ntogo Merabu mujuni toka bano manya munywano wanje Mami, okay, yes, namreba namanya nagira ati I thank God for you, my daughter anointed. Mami nakusimira horahanga kandi ntumusima okutizarre manzuwe na daddy yano witu kandi misha na Reverend Richard Mujuni impangare neshobora ibinta okay abana tuja kubantu bongera umpora kandi program weji eyo rigendo rw'amagara bwenu nikikuru munonga ukomanya ngo kigaragara vocational senior secondary school eje kasharamu ya stamusente kandi kiriza ngo tubase okureba ngo program eje yagumzamu no kugambira abantu amakuru marungi no kubamanyisa aha bintu bingi munonga kigaragara vocational senior secondary school nemyanya okurga aha senior yo kubanza okushikiza kimwe aha senior ya mukaga twara umwana wawe abaze kuba natunga obwegese obwa mutindo
kandi ubwo kutangaza no basagamba no mwami Julius Begumya ahari 0 emwe 21 19 14 n'omuntu w'amano ogugambe nawe omujiroti wono chikoro to kushagika Revival Radio kagirize ntehekere gito kandi password y'urukozesaniya naja kuba nakugambira kandi we ntuja kushemerwa wano tereterente yo kusimsarahanga abiro 27 byo ku 10 omukiri gito cya Revival Radio ija oyetabe omuri stage kandi we tugume tugambira abantu ngo watirizinti ubundi no basubutatirinti utirizi ibisenti ote sente nyingi munonga kandi neitwe tebase okukora umurimo gwarahanga radio ejini cyekereho kandi no kuburira ikigambo cyarahanga okwenda ngo kikahika buri muntu weda abakino ni esandeji turiyo ntwija ambwe no butwarga kaberebere hatu twakuratsa kino ni on your way to a venerable Reverend Canon Freddy Pade karugaba twija mbwenu ntebendeze birungi byonka twargayo ntuza kubanza zishaka shaka urban 2016 mbwenu abantabo batwineje munonga kandi twahiturukuzana baba takwenda ngo turije baba batakwenda ngo turije nibenda ngo tugarike nambwe twatsagasaba Deacon Venerable Alfred tumushabe yatereze program endijo butaragariceyo ije yaje confirminga kandi saba Deacon ware ya confirminga ikintu taroku nchiba chawa benu ntibendeze birungi byonka turi aha kandi hataniza kwakira Reverend Pressure omu dakika 2 tuganire nawe abo kuba turi aha nawe tuja kuba tuganira nawe binji bunonga icyeshongure kine cyabeja abari aha kandi kuchukura ku kirabenchwayo ntuje na Reverend I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Revival Radio cyendanesha twatonyeze biri amagaro mu bijure tukiri aha kandi turiyo tuganira munonga on program eji erukumanywa ko urugendo rw'amagara banywana banje abaruho ndabasimira horanga mwe bari gutwunda kandi no kurikiza Radio eji ejino radio yanyu kandi ecumurukora necamana munonga ndabasima tene bugarikiro nareba Robert ukurwa muri kamuri ndamkize weshe mweje no muri kamuri family ya Brigadier Jacob Asimwe, Brigadier General Jacob Asimwe mwebare kubayo no kutkunda abantu ba kamuri cyumurukorane cy'amana munonga. Okay, Reverend Pamela Mutabazo bayo obwire nira konka mukama nayi barukureta kandi no kubayo no kunda Revival Radio. Okay, yes, naribaha Crispus Omudura Crispus Omudura yanasema programu kandi mukama chikweru mugisha bari kubayo taramukiza bujabo bona aba boda aho Mudura n'abantu badura mwe bari kutkunda no kunda Vivo bariyo kuruga UBI Uganda Bible Institute aroho kandi aturikize yanasema program nawe bueno Edgar again agarukwa ukache then nzo wa Reveranda Edgar niza kubuze kibuzo ompereze ans manyeje programu abantu bona bari kujomu n'abantu bamani n'abantu bamani kandi mbwenu ko kumbuza natekwa kwiriza ans tukoweza Edgar yes ikumzinda rogunkubuza tutandikira ariyeche okay arho kuburyaho ka hata myaka yawe arho dream jobs kuburyaho kagiro tumbweni nyekiroto cyanje ninyenda ngunje ntunje mu munkogo nkoreje nicyo kiya. What is your dream job? Nyenda kuba pilot. Otyo aha bwencho mbintu byona nicyo cyo watruzinjire na naba pilot imbasa kubrachinga nzombuhereza mbwenu konka noenda kuvuga enyonyi yes kuzomwanya kandi cyaburiyo mu rero kukikanshunga yabeshye narabakazi inubaki mbwenu reba ngurahanga yakubasisa kuri inzire icyo nicyo cyo rukwetengo magara gawe. Wow, it's a good dream kandi mukama cyukore abo kuba abari yahera ninjira n'abacitegereza umwana nkogu yarote kiroto nkeki kandi akakoreka ngo nacetenga no simira horahanga shika hata mwana nabasa kugambira kiroto shobera uko nkeki ni kiroto kirunje munonga. Yes, so we are happy for you kandi indeed not garra mwamatsuko munywano wanje arinda iwe kirote cyawe noenda kuba ki? I want to be an army man. Otyo byari ndabyo very serious nanda kuzoma omumahe ombusirikare aha bwencho nonda kuza ombyo busirikare. I want to defend my country. Very good. Ora anseza kwereza. Yes. Nonda ku defending ihangari yawe nonda kumi ihangari yawe nonda kuma abanyaganda barumu. That's amazing kandi nikirungi munonga mbwenu ranga akubasi kandi akikirize cyo rukwetenga awakirebecho ariho umuntu byaro kuba nakunda ari yahishomeruko
hobbies zawe nizo ziha Edgar? ninkunda ngo abantu bamanye iko muzindaro go Edgar. ninkunda ngo abantu bamanye bamanye kunzunure kandi kunkumanya Ruhanga. Very good. No kimanyiso ryo murokore. Mukama simu naye bari kujuna ukajunwa umwaka ki ebiro bingaye okwezi? Yes. Kajunwa ebiro 26 byo kwakana ubwo mwaka guturuma. Imbweno ryo mezi mukama kikurinziro cyo ryo mburokore taro cyakuteganiza ngere kurinda kandi no kuhebembera no kubasa uguma hamira umuruwe ahabo kuba no mwesogwa kandi nabasa. Arinda obizawe nizo ziha munywani wanje iko mzinda rogo. Yes. Ninyenda abantu bamanga I like God. Bamaye no kudaranga. Okay. Ekindi They should worship God. Okay. Arinda na ibintu byena navugambira. Arindo ine banywani bawo kwa hishomero. Yego se. Banywani bawabo nabaye. Nabo akubata mentioningira amazina. Nabeshiki nabojo. Toine mbishiki. Iwo to kunywana bishiki. Aha wenchi wabatori n'abantu abo kuba banywani bawo kabariba muki? Because they trust in God. Otyo nibicerezo mu Ruhanga. Nemo munshonga wenchi wabatori two? Yes. Ekindi haturiyo ntagamba nshonga yo kurunda emikago emirungi. Mbwe narinda ariyo nagambira ngwabe akabaronda habo kuba nibesigara hanga. Echa kabiri Because they speak the truth. nibagamba mazima to kwenda abantu bebishubu. Yes. Very good. Echa kashatu Only those. nibagamba mazima kandi besigara hanga. Mbwene bibintu obwo bine oine bwarahanga kandi oryo muntu urukwetantara icishuba ni Satani. Arinda nawe takucicerezamo. Oine abanywani Edgar kwa heru ahishomero. Yego. Bo arinda we yajango nanywa nabojo bonga. Taribya bishito amutamwe mukagweye nabojo bonga. Iwe nka Edgar niwe no oriside yabishiki bonga. Yego. Okay. Edgar, of course majority babari yabishiki konga Edgar bono ine kuba balancing. Abo kubabona nabawe kogwera orubaju orumwe nara wabara kubapfaho bariya kandi umwe bagira ngo umwembezi witwa balancing. Mbwe niwo bono ine kubanywana arinda mpura ofocusinga abojo bonga nanabishike mukago yabo nimirungi yetari mbi. Abo kuba nabari yaba kuba bino bwenge araba kuba bino mutuma araba kuba mbamanye kibarukwenda. Mbwe no banywana bono bo balancinga ariyeje mukagwera ukombeka mukagweta rukombeka ejo tarigizamo birikwenda kuremeso kushoma ejo tagicereza mukonka wareba batireho mutume kibarukorana bakimanya nkibakiri kikuru kirungi munonga. Nagaruko hari Reverend Pressure twakwakira kandi tweje niseda chinkezi utuganireho uyongera by'abana bawe bagamba kandi tubasima munonga abo kuba babishoboje ibintu. Amina. Tari kibuze kinababuza kikabarimo. Kamasimu. Yes, ntubasima munonga. We bari munonga moderator kandi nasimemba bazi Edgar Anointed na Kauton kuna baninde bano bagaraka mebuzo na nisimemba bazaranga abahurikiza abaturikize mwena abakwise radio ze aba online ntubasima mnonga guno murundi ndi Reverend anatumanya Pleasure chaplain wa mashomeraga Revival Girls High School na Revival Junior School. Amashomero gitaga gomba abiri gakatanu kwa ubureberezi bwa Ankole Diocese
kandi wagatandikire Bishop Wito Murungi, the Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesogwa na Mama Dr. Ausa Mwesogwa. Tubasima mnonga bebare no kututandikira amashomero gitu Nyamurungi. Revival Junior School ni shomero egayigwire biro bitano byo kwa kabiri 2024 nubwo twahumuruka azarahanga katugirira imbabazi ntusima abantu bona abatuheriza abana akuba abana bitu tureba rahanga naguma naturetera abana mwena mashomero gitwaga na mnonge rya Revival Junior akuba last week tukija tukugamba Revival Girls kandi hati twijabwa Revival Junior School. Amashomero gitu nagashangwa kurgama hembe gente kuhika Katyazo n'Umwegari ni mailo 12 warenga Chai Chenyonyi orkuza Ibanda Road. Revival Junior School, it is a day and boarding school twinabana bakuraraho n'abarukutaha kandi ni mixed twinabana bojo na nabana ababishi. Tusima head teacher witu Mr. Amwesiga Caleb ahabo kurebereraje ishomero ryite rya Revival Junior School. Moderator ishomero rya Revival Junior School ni ishomero so interesting akuba abana binemci abana binemci mirungi munonga abana nibamanyarahanga mwene twendo ijo kwijo kututaya iranka washanga kasheshe nubashaba bono bamanya nk'umuntu yaza kushaba ine kuniringa kutsimba amaju akasimba amaju nabasimba amaju becoreze kandi atahumutima takayireba no kwigura misho nabamanya ngo noba oyecorereze mwene bintu buteka abana bitu. Academics, we have qualified teachers akuba diocese katu interview winjera teachers abin experience kandi bashonirwe washanga umshomesa nazo mu class akabanza yashabira abana. These children bine verses as theme of week nabajhandika harubaho twino mushorongo guru kututwara wiki yona kandi nabaguhandika mu kitabo nabashomesa bagucebere kwenda omwana agume memorizinga twaza kutaha twine term 13 weeks omwana nabana amanya 13 verses na mbwenu nyendo zibamburize bazigambe mwene nchiretera n'omwana yata mama no mukushaba yata munama no mukushoma akubano bamanya ngo bwenje orukubuhereza no mukama abana bitu nubashomaje akuba we have the good library rumu erume bitabo byona nabazayo noshanga abana when they are even in the library consulting uribu umwana wa P3 ariko mu library naronda textbook. It is really interesting ebenabire intakarebere abana bitu ba Revival Junior School kukuba bagambera emirire. They eat very well nubariya 5 meals a day akobano banywa 12 banywa shayina bariya lunch bashuba banywa shayi 10 bariya na sapa. Those are 5 meals. Turi kumanyiza ngo umwana na atakutegana subu na batari kutegana subwa kandi they manage time. Umwana yaba yayineci yaba nakora bakatera kade they have to run bakamanya baza kukorechi mwenu bino buteka. And another thing, their sanitation yite bonire bakugambira kubine waterborne toilets noshanga no mwana wa top class namanya kufrashinga toilet akuba bebejise kandi namanya tunaheza nyine kujuboneza
omwana namanya narabo mu compound kashanga harahaka papura nyine kihaho namanya. We have matrons who iron for them from P3 kugarza hansi. For P4s and P5 boba begise kugora. Even matrons ni babanu babareba omwana takajwara uniform etagorire. I think you're seeing them how they are smart. Nibabagorera, they are always smart. They teach them how to wash. Yes. Nibabegesa omwana akure namanyeje mirumo. Babataho mu groups. Katangara nashanga babatiro mu groups when they were washing ogwaihamu atomu when the matron was there watching aheza abantu yabiboneza hamhero but at least they have to start for themselves. Yes. When abana bitu tubegesa ebintu bingi twareba kutukubegesa on assemblies. We have parades every morning kandi ntushaba on those parades. Then abana tubegesa tugira waburyo mwana w'umwishiki, how do you walk? Uryo mwana w'umwojo, how do you walk? Waza kuryama nokorachi, wayimuka nokorachi. Akubantu bagambira abana wimukoti aha kitande cyawe, you have to pray. We bari mukamo kunyumsa nyowe ndyo hurire nyowe ninyo hato mwana kurana manya arukumanya ati nimukana baba baryo muka akurana amanyati nyine kushaba. We have sports. Wahura kautoni okuyatugambira ngo twine sports, twine netball. Abana nibamanya kuzana netball. We have football, twine volleyball. Mukamana tumusima habwa bishop witu akatugura mwanya mwinshi. Mwenu ebyo byona birumu. Yeah, we have enough space. Mwenu abana they exercise. Mwenu nibakoramu. Even we have patriotism. We have even brigade and bijaba bejesa. Then another thing, we have debates. Abana bitu ba Revival Junior bakaheza kudebatinga na ishomero rya Bushenyi. Which school was that anointed? Parental Care School from Bushenyi. They debated. Wahuran bagambo runyankore, but when they are to speak English, they can speak it. I know. And they have told that even teachers speak English. Yes. They speak English, and we also have teachers for Lunyankole. We have also Kiswahili. If they can speak Kiswahili, you can't believe. They speak Kiswahili, they speak English, and they even have lessons for Lunyankole. Mwene byo byona nitubishomesa kandi n'abana bitu na wabareba waba barunko muhanda okuba kwetwaza abana bitu nibetwaza je. And the teachers have tried their level best to teach these children. Nibabashomesa, babagarukiramu, babakozesa collections, babatwara mu library. When everything at Revival Junior School chirije ntusima tine bugarukiro security wahuro kuba abantu bagambira ngo bareba afando gwerizoba tomorrow barebo ndijo baruho bakanyire kandi nibinji when security is tight ntusima rahanga ahabwe mbabazezo. Then when we talk about twine school nurse oturaho izoba ryona nabana baragura kandi kikunshemeza nababana omwana yategwa umutwe. There is one child akaterwa umutwe yanjira chaplain kunga ntakajiro wana banza wanshabira namushabira. Like when he came back tomorrow he told me, maybe chaplain, God didn't hear you. I didn't get healed. Namjira, you will be healed. Ahakuba they are still young. Kunkantu simemba bazi ahabwa nasi witu wa mahoro Janet no wishemwe. Kandi mweno mwana na yahikayo wahurira oku Edgar witu yatugambira omwana yaba na shasha. She has to first pray for that child. Ahakuba no wishemwe.
she's even my OG tukajunwa kumwe mwenu no murokore nabanza yashabara ogwo mwana yaheza amuragura mwenu ntusima mazima abana tubarukwe kwasa aha kuba buri kimwe cyona Revival Junior Kiriyo tusima rahanga aha bwishomereri kandi ntusime mbabazi aha kuba abana butwabire twine toyongireho nk'abana 50 this time. Wow. So we bless the name of the Lord and we know more are coming. Amna bamweta Reverend Pressure kandi chaplain w'ishomereri area Revival Junior School at the same time chaplain wa Revival Girls High School. Ariyo nakora umurimo muhango mnonga kandi ndende nsimo murebereza kumutorana akamutamu bwesije kandi nawo butamuhemura no butamutrentege. She's doing well and mwendeze birungi byonka. Tubasima bazeire okutwara abana omwishomereri kandi nabo ni kibakiro kikuru munonga niye shonga bwinje ntibarita nkaha ngo mbarebe mbamanye birukufaya ishomereriyo abo kuba ni ishomero ryanyu mwine kurukozesa mutware y'abana. Hariho abantu abateraho comments aha Facebook kandi nabo nibakuru munonga twine kurushoma mpora okureba ngo nabo twaba balancing umuntu natamubwirewe ahandika message mbwe n'uwo tagishomero bundi no wamutera hansi kandi umaramana abari ya Facebook arho ndanawe Alans yanasima kandi narukutwakira mu programu yagira ngo arho athurikize okuruga mahangaro kiga kabari tukusimira orahanga yebari munonga. Okay, kandi yanaramutse abantu ba Tramba mwizi nabendeze birungi byonga ubwo nibamweta ni Msima Caroline yanasima kandi arukusima programu y'urugendo rw'amagara nagira ngo yamugarra busia mukamasimu ano turi yahebwa okuruga Saudi Arabia atwineje kandi nawe yanakuratira programu yeje streaming live tumsima stene bugaraciro mukama kikwero mucakanda kurindireyo wizo pro ogu atwine nawe na jiratini banyita nawe tema Wilberforce atwineje kandi okuruga Jinja City kuratire programu yeje ogu narga tororo nabamwita Wakai Paulo onawe comment yetu atunga Facebook Chosimre Adrin yanasema programu kandi atwineje munonga yanasema nabeji abtu atayiseri zoba ninyesiga Michael Eva Smart nagira ngo programu yeje najukunda kandi yanajati ndomba hurikize kuruga Kabare 7 Kabare Road. Okay, ingireji ninka street omur Kabare aturikize kandi tukunda Loben agaba nasima program nawe kandi atwineje hiruntungu isinjiro yabare kubayo Bahati nawe atwineje kandi akuratire program yeje kuruga rwa mcucuru kiga mukama nawe barokurinda bari yamjura agure twakureba yanasima program okuruga rwa Mparargando Rwecho Nyamwisha yes nawe atwine kandi naturikiza kuruga Mbara Tax Park omurembo rwa Mbara Technologies twakureba na Rgargando rwa Mpara nawe yanasima program Matthias Gibbs najatananye ndomba hurikize Mburiz Brita Kinyaza twakureba tumwebaze Macrin nawe yanasima program abantu benji kandi barwa amunywano witu kirabo okurugaha umurembo orwambara aratukuratire kandi nahurikiza programu yeji weshemwe Ruth kirabo bari kubaye no kunda Vivo nareba ha munywano wanje Engineer Joel ya Engineer Joel wotagishomire no hozimshango teri kubasa kwayo Engineer Joel nagira ati ndomba hurikize yanaramutse Umburuzi Miria Makiri nicyo mukama kandi na omuzeri we kandi umwana wetu Reverend abare mwake ariyo kandi umwana wetu mutaramukize abantu bantungu Church of Uganda Ntungu Parish webare kubayo Kagomere James Engineer Joel yakuramutse
na n'abandi. Okay, turiyo turonda y'izindi message nk'ibiri tukareba ko twakwakira amasomo abo ko baba amasomo barwaha bategereze. Okay, kandi munywani wetu hedu cyabwa kigaragara Julius Begumya agumiriho yanasima ubuhiriza bwa Revival Junior kandi uguno mushomesa kandi ibintu nabitegereza je munonga nagira tubatandikirije nasima stakeholders kandi nagira ati mugomize mune kurakurana n'entunguka omwishomerebe yebara umwami Julius Begumya no kutukunda kano kubayo. Okay, zero mushanju munana mukaga cyenda 2025 hamwe na zero mushanju 0 inakaga ne mushanju na mukaga 3 norabire wawo tugambire abana wabahura no commenting. Yes. Wanjisebo babare kuba umuhereza murunje wa Revival nembabazi bamanya ngo kwasereyo nembabazebo yona manyeta mugume kuruka cyane kansomo rembo shema umunyashema twakwakira mugume aba Revival jene yabo kama bahereza umugisha amina aba president narisho ba Dr. Bihanga bya Nyinsia kama baturiyendere mwe bero khereza yebarene yokusima Revival Radio. Hello, twakwakira oweshemu Mamanya kegenya kamwende na vura ngweni kuti basugu mwana mukama ungaka majangu nanga ukutana kabuto tana kana jibtoro ndiraje kuri yawe nyinshi ngweni njinga mbato mwana nkugumya kamwende tafutina abantu yayigenyinka kariye ukutina abantu anorana jassa wera gadasana kukashimeza mungu yarafutina abantu bakuyana jassa asa. Okay, imicezmirungi yajegire icyo kuri cy'urungi yajegire ngoma bahamana nimani ka Revival y'Umununga. Okay, yebare David. Hello, Revival Radio. Amadonje nkubese wanje wishemu abaye programa y'umwana w'umwatandikira ebare kusima batira ngo manyezo mwana umuhanda nyensya agutoremu bagutorire mukanda bazire babo bana nabo ni bebare nabona basema bagumizaho abazire babo mazima bagumizaho. Okay, banga cyo muwezi babo yebare Revival Radio. Hello, twakwakira oweshemwe ndosibirota ndiaho bambisha niwe ndiaho mazima no gamba na definitely stova defin twakwakira nanyana bashemerwa n'abagenya bo no mu studio yewe n'abantu ho nimbare barayivu mazima nashemerwa mnonga wahe tuzaro. Okay, yebare mnonga mukama yongera bampero mugisha yongeye no kubakuza bashome baheze mazima mukama bandindire hamwe na chaplain wabo gwe namtima mnonga mazima binishemero zunje so kama nite bachavire tukayonja tubaretera abana aberere bitu bashomerayo. Yes, kandi dafana bine mbweni yakigamba nkibakiri kikuru mnonga. Okay, Perth natwatsa nasima program kana jirati yebare Anthony mujuni abwa program eji ndoha hambara city mbahurikize kandi nasima program nwamanya Edith okurganya muyanja ya nasima program nawe y'urugendo rw'amagara Pamela akankunda nasima program kandi nasima banaba abo kwija no kugamba n'abandi beje bari kwa hero ashikiriza Breya twakureba nawe yanasema program kurga Kampala International University Western Campus na Jat Long Live Revival Junior School mbwenu ashikiriza Breya tukushanje ishaka 2016. Okay, ondijo twakwakira wishemwe nyabuntu gamba noha kandi waterra nkahe n'umugamba na uri bikorwa muri shema umunyashema twakwakira mazima bana bo n'abahura n'abakunda wahurira kuba kushoroze bwambo ngene mazima ishemere ryo rubonire ndiye geso ryamutinze gwe kandi samazima
edini abana ntibagimanyira kimwe edini bagitegereza nambwe nibaza kutereza imishororo kwa muheru. Okay, yebare mnongo mnyashima. Revival Radio, hello. Revival Radio. Amagaro mbwijwire. Rugambo ntakandana Abias Kurgo mu Rugando Rwampara. Yesu munyarugando Rwampara. Uburisa no bwarwe niyenze konkasi nohereza bwa Revival Radio na Lady Solomon yebare. Kandi mbagera ngo mwana wamwe ko mwana umuhanda cyomito. Nayakora tugumye. Okay. Yabare abarugando Rwampara ntibendeze birungi byonka uko tiyo honorable Morasi mwe arukuruga mwe bare kubayo. Okay. Revival Radio. Yes please. Wasibota se? Ndiya hubambi ningama no hakando watera nkaye nyabo. Hello. Okay, watera chendeza radio yawe. Hello. Hello. Sebo twakwakira. Yes, oriyo hakando watera nkaye. Bagamba na Sarongo muri Tojo. Awo itojo twakwakira Sarongo. Tuyurikize vivo radio mwene bare kwegesa no gumwana. Ni yejo vivo. Tujurire na mwene biona mukora mukora biona no kushaba. Yemba yini. Yebare sebo. Okay. We anasima. Yebare kusima weza. Hello. Hello. Mwebare programu. Yebare kusima sebo. Ngoni bamwetaka kuri Abel warwengo nyanja kuchiro town council. Yes Abel. Yo revival schools zinyo sereninz horra. Mwene kandi hata naye marwa mazima bana bo mukama bahereza umugisha. Abana barsharp. Kandi nabagira ngo uwo mukutina ruhanga. Magwenje ni ukomo. Ni mwe amagezi garukuruga mwene chaplain namusima. Na bishop watandikire ikintu kitu n'ikirungi kineshonga. Yebare. Ekikuru no kushaberana abegesha yona ntuza kuryiza ishomero mwe bari munonga kuri Abel wengo nyanja kuchiro town council. Okay, abeje ngo nibaza kubaretera cyumwe. Chaplain yakutera umungaro. Hello. Revival Radio. Yes, aweshema twakwakira. Tasima makirire kuruga shema. Mazima nahura abandi bugamba byo mazima byashemeza muno kabarinja cy'ukuntu seje erishemero mazima. Nambwe nyakana kandi nambwe reka kagetwe gavuye mazima kakara kabasirikira. Akana karete buzima mbakashomeseza cyane. Nyakana kandi mazima nahura erishemero narukunda muno nganabebembeze bembenye impura mbaragamba radio ko kamazima banje abana kuntu erishemero. Okay. Mazima ni bebare mukama bahamugisha abo bana. Amina. Abazeire abeje babatera umuhimbo kandi nshimeza munonga iki tugarramwe amana. Okura abazeire nibagira ngo kananta kuchima ngwishe merere nuko kuri mbwenu itwentukwegambira abo ko baba mwentarmanya itokuntu bateriyo mirundi mingi munonga kandi ntarjura kandi abunko burebereza bwankore icyo murebereza witara kutandika icyo none umanya ngo icyo nikiba kiri kirungi munonga abantu aba abebembezi bo burebereza bwito bwankore barakwebemberwa umureberezi ikintu kibakuza kutandikana babaza bacujuma bacitegereza bakigarakamo umwana yanagambira kuba batungira bashomesa bari ya mutindo chaplain nakijurire cyo za interviews barabiriho bono bo bazimanya mbwenu ibintu bakaba batangwihi bakambaronda cream kandi yarahariya mbwenu wareto mwana wawe jana muje mu ncu ambassador wanyu. Okay, Revival Radio, hello. Hello. Yes please, twakwakira wishimwe. Mugamba na Constance wanyihanga. My Constance twakwakira nyihanga. Ni simba ba Revival mu gumukora. Amina. Imarahanga munongo waziterira tsima no yaraziremu. Ahandi marare kuruzi. Niyo rareje bambe utaramukiza abantu banyihanga ntubakunda kandi mwebare no kubayo. Yanga cyargaye mushenyi narugafukuka hatugwahinduka tugwaje ruguriya. Nyihanga. Yes. Hello. Yes please, twakwakira. Ugamba na isoje imendo kuga kashemi Bugamba Rwampara. Umunyabugamba Rwampara twakwakira.
nakira ariko nakemerwa kureba live kaberebere wandeba nakureba kandi nakemerwa no kuraba mu rugo rwanjye rwo kubanza. Amina twashemerwa niwe we n'abana abo nibebare nahurira mu mwana wo wita wamhura baziveye tibinishongana yes kandi ari ishema ryayongera kukiza yes network yakutwara yabare konka bambe yagira atanakureba nakwereberera izoba mbwenu weza yabare kutwunda hati yaragabugamba yatshanga kaberibere nore ngo abantu bene rukundo yo kutangaza distance egereho ni impango kandi impango indeed abari yahera nubacitegereza bakumanya streak ecyo kurugabugamba kuza kaberibere agire kureba bihereza ba Revival Radio nore ngo ejo n'urukundo yo kutangaza mbwenu mukamachikwera umugisha kandi kusimatene bwarikiro ndamukize munywano wanje Venerable Thompson abaho kandi no mukazuwe na bakuristayo babugamba bari kuba no kunda Revival Radio Headmaster ahabwabugamba secondary munywano wanje Cyumuro Robert Reverend Arias ogoni Chaprini n'abantu babugamba mwe bari kubayo no kunda Revival Radio babirubonka twendere tugaricyo mu studios. Hello Yesu mwamusoni nyakwakira sebo ogamba nandi yamuhera dene uwo no munyisingiro ogo omunyisingiro asoma nasemerwa abana abo kama abahereza mu gisagwamani okay mazima nani basigera abafiripishurina ubwikumineshatu abafiripishurina 13 mwajyaho nimbaka kutavyo muri Kristo ampamani yes mazima abahamani mukama natakubari yabare no kahangari Revival Radio. Hello yes please Yes asimwe ngubwaje asimwe Yesu amweriza wataya isa amazina mbese sindina har kagango Yesu akagango mu mursema okay mbano ko funkosa no mureta bantabo nyo bangaruza yo kuriya sana neza iyo mcyakana nkaba prefect Mukaga na Edgar wa Chunda Primary School. Yes. Ngwe kuba kubana bagamba ka uniform ukatera pasi. Naranze yo mukama baherezo misaba nabo. Amina. Kandi urukubeta no mwesugwa. Ubwo kubotaro no usanga bakutorina na mbendo mukuru we cyanga cyakagango rwa butura. Murare no singe na jopreyini bona mbeno isomero runje munonga abazira nubaja kubaherezo abana abo kubana byeganga okay murare no singe mukuru we cyanga twendere nawe erizo abakazi rizoba abakazi nabeshike baba active ombintu by'amasumu bayishumbaho abashejande kandi sima munonga mwebare munonga ukuraba umujyamo abantu abari kubambatera Revival Radio n'abantu benje munonga ingambire nindene yakane yakatera kurara konka tutoino icyo kuchikora bweshaha tuzagaruka mu studios ninza kutandika na Hedgaro umusamari riruzo wa munywano wanje arinda narwo arinda nashanko warahamu konka turiyo tugendera program arinda turiyo tugendera programu dene mpendere na Chaprini arukutushabira kandi nentande yarukomera abantu abariyo kwa heru okay Edgar abantu aba batera amasumuna babasima mbwe niwe tandikiraho basime nentande yorukomera abeje bariyo kwa heru abaturikize abana bato kubashemeye kubambataho umutuma kwirinda kandi no kureba ngo inshakare yabo yabasa kubane babonera dera muheru nuza kwendera noramnsya abantu bawe bana nibo nakwiriza. Yes, good to go. Nani ndiyo ningamba ishomero ryanje ndikunda mnonga ndiyo ni advising abana bari ahera baturikize na nabazire nimba encouraging akureta abana babo
Revival Junior School na Revival Girls High School n'amashomero marungi staff ninungi koko nanagambira nibaturisagye. Ekindi school fees abari ahera bakutekateka school fees numuhuro kuturya by'abashomesa bitu nibarungi so n'emitwaro 5 yonka. Okay. School fees Edgar we yaje bahereza twenda bikuza kuza kutwekwatsa Edgar ibintu byona abishobora uguno muntu w'amani. Okay, Edgar. Yes. Ari abantu nk'abashatu bana borwenda kuramutsa konka utaka baramukiza. Ari imshurungu yawe yine nko mutwe urwenda kubagandaho abana batabari yuko nabandi bantu bona bariho abaturikize nakwereza umugisha imshurungu nk'eshatu ije nayo jibatsigire babe mbashomaho kandi ubundi tokamanya kagira iki yahinduraho. Ephesians chapter 6 verse 1 it states, Children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Wow. Matthew chapter 5 verse 5 it states, Happy are those who are humble. Yes. They will receive what God has promised. Matthew chapter 5 verse 5 it states, Happy are those who are humble. They will receive what God has promised. Wow. Ariyo gundi nagona gubagambiri. Proverbs chapter 18 verse 13 it states, Listen before you answer. If you don't, you are being stupid and insulting. Guna hedagaro ibintu byana ari nabishobora. Ibyo ningira nabagenderaho. Bakireba ngo ibintu ibona no toza ho toza. Okay, Edgar. Anji? Abantu bana baramutse tuhendere program. Ntanka no kuramsya Bishop witu wa Nkore Diocese. The Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa. Ni manyaryo natureba ninyesiga. Atuineje munonga. Kandi ndamsyana n'abazire banje Mami na Daddy Reverend Richard Mujuni na Nomburizi Mera Mujuni abwemba bazaranga. Ndamsya abahedisha bona. Abariyo kandi nima batwiciriza of course. Nishaba mukama yongere nabihereza amani ago kuturidinga je. Nyongera kuramsyana n'abanywani banje metron wanje bamwita Olivias. Kandi nankunda mnonga. Amina. Nanye nimukunda. Niwe no mukunda. Urukundo shemeye kumukunda buzima. Okay. Twashemerwa mnongo kutaya Edgaro kandi tuza kushemerwa mnonga twagaruka kwakira ugundo murunde mu programs zindi na nabundi ukora cyum cyamushanju wakoraje watkora aggregate sina ntugaruka ntukutaya isa ntwendina kandi ugira kwikiriza ngo noza kuzukora. Okay, yar Edgaro kandi manzi yitu mnonga twakusimu munywani wanje arinda hatendere program wiki. Yes. Entande yo rukomera abantu kwa here minyeto abana batonkiwe ukubashime kutaho umutuma okushomesubwa nari ibyo barakwaburwa ku rwombazere babo bagme bahure bakubagamba babur ekindi they should respect their elders. Batamukitini sabanta bakubakira. Okay, nibyebi. And they should always have faith in God. Icyo nacyo ni cyukuru munonga. Okay, arinda. Ari abantu bashata bo kwenda kuramutse. Yes. Bagambe amazina gabo. Our first greet our beloved Bishop. The Right Reverend Fred. Yes. Sheldon Mwesigwa. Yes. I greet our teachers. The one of revival and for secondary. Okay.
May God bless them. Amina. I'm praying for our teachers, Nobashabira. where they are. They should be blessed. Amina. And I am praying for our matrons. Yes. That all of them should be blessed. Okay. Garukora mze dadi amazina je na mami abo kuba baraho bakurikize mbwenu garuko bagamba amazina bataramukizi. I'll first greet my father, Mr. Katiwa Julius. Yes. And I'll greet my mother, Yes. Mrs. Comhaj Max Comhaj. Okay. Yabara mdonga arinda kandi twendeze birungi byonka iwe nevas yorku to sharingira kuyakubira iriyo imwe wojine kandi utajine taraho mushango ogutarakutiwe. 1 Corinthians chapter 15, Yes. verse 33. It states, play at all times. Okay. Yabara mdonga arinda kandi twendeza ibirungi byonka tuhere akazindara ko chaplain wetu munyano wetu kandi tendere program weji omudakikisha tunakwakira referendum nyenachira webale moderator ogundo murundi twasimarahanga okumwa twakira je twaikaha mwebale kutukunda itwenka mashomero ga revival schools tubasima mnonga niwe ninsima bishop wetu. Yes. Ayobare mnonga kututandikira amashomero gitu kandi akatwereza aba head teachers bajonere head teacher wetu wa Revival Junior School Mr. Amwesiga Caleb no wishemwe Yes. ajonere no murokore nana omwana na yaba yagera matches ubu nomanya head teacher kubana na handling omwana mbwe nomburokore no wishemwe kandi mazima ntusema headmistress wetu wa Revival Girls no murokore namwenerezo batu atwine staff Sunday. She was the preacher yatuburengera nunje mnonga mwene tusimarahanga kurabira umureberezi wetu akatwereza aba head teachers bajonere tusimankole diocese yona abo kutamu bweseje kandi bakatwereza abeje ntobeshengereza muturetera abana kandi ntubasima ubutosha nenda kuramsa nindamusa abazire banje ku rugo muri Isinjuro dad wanje Mr. Kabiro Robert ni manyampurikize na mama wanje Ayibale Alice ndamsa organda rwitu gwabasita bona bona ho bari nabaramsa ndamsaba antu banje bona ndamsa enjiya bawere bona aba ankore diocese nimbakunda kuba kumbona banjira the young chaplain nimbakunda mnonga tenkwebwamu mukama wanje sabadiko no warutoma kanon turyasingura aho ahishomero ryituri no muri sa wanje warishamiro Reverend Charles Nareba Shubanda my spiritual parents Venerable Reverend Patrick Atwire Great Ambara ndamsa nana Venerable Lasmas Nkuziza kuruga kanywa minzi achidikon namramsa na all saints yona na jaramsa na hatu nuhoturi yontuza nvatukunda mnonga ndamsa bahedisha banje bona babiri wa Revival Junior na Revival Girls abashomesa bitu bona staff zombi nimbakunda mnonga erizoba nagamba twatwine staff Sunday Revival Hill yona naba poultry farm mwene kintu cyaba curunji ndamsa antu wanje Bright kurwo munsanga namukunda na tento wanje Cedric Kakama kurwo muri iryango abantu mwena nabaramsa mama Eva Sinyakato nakuramsa nabana bawe bona
ubwo n'umucara wa Venerable Patrick Atwire mwena nabaramsa kaka wanje Penna sister wanje Kembabazi Lilian bona nabakora mukama baherezo mcha Uncle Diocese ntubasima Revival Radio mwe bare kutuhostinga manager Rutanemwa Ronald ntumsima kandi niwe Anthony ntukusima ntukusima mwena abantu abatwurchize twabakunda mnonga nashemererwa kunashanga hona Alan unkashoma nawe Bishop Stewart mwena nashemererwa kunamshangaho mwena twasima kandi mukama kwerezo umugisha neza kwakira notereza eshara ntuhendera program yeje konka arho umunywano wetu anshonga iby'ubwegese weshemo Stewart Assistant Education Secretary Ankole Diocese. He's my teacher. He taught me in B3. Weshemo Stewart ninjira no cyura yebari nadakuchimanya ngo ukashomesa abantu bashikira hayibaraha uri umuntu wa man turamjezo mucyara na family yona munywano wanje weshemwe muzora Isaac ari aho Bishop Stewart University na kuribya finance umwitendekererio kandi n'umunywano wetu mnonga utaramjezo mucyara wawe ntabakunda mwe bari kubaho kandi numukahangari Dorothy Mpumbya Deputy Teacher wa Bishop Sugar Zirshiri guno munywano wetu mnonga tuireho Revival Radio tarukurgaho yebare kubayo yebare kutukunda yebare no kunda Revival Radio mukama kibahero mugisha abantu barshiri nshakare nimba hikaho tweka byona nibyanje nyine kubihikamu nokta yaira abantu bona kandi Revival Radio turkujanjaza amakuru marungi Reverend Atereze ishara tutahi webare katwecureze tushabe mukama twayongera kusima no kwebaza mukama webare rucirabona iwo wicereza tukatanuka mukama kandi reba tukayika ahakuhendera tukweta mukama obe niwe wayongera kurinda Edge Radio orinde manager na buri umwe wena orukora mu mukama tushabera mukama murebereza wetu wa Ankole Diocese uwahire kirote curunje mukama kutandika amashomero gitu nyamurungi webare kumukozesa nakachiko kokona uteremna DSC Education Secretary bona mukama webare kubakozesa mukama tweta rucirabona kongera kurinda amashomero gitu kabani wo wagebembera webare mukama habwa moderator wetu oyongere kumurinda mukama ahatarukubasa ube niwe wamwebembera mwana gwentama twaza kugarukayo ugende nitwe mukama kandi radio yejo gumemu kandi mukama twakusemera bahurukiza oyongere kubarinda ube niwe mukama wabahereza na school fees kandi mukama baturetera abantu mu mashomero gitu kumanitwe mukama turinde kandi rucirabona ubutosha twabantu kurira twena turubuhoro tusime twimsize nari yawe ebyona twabishe abantu birabyo mwizera Yesu Kristo mukama wetu amina mbabazi kama Yesu Kristo kuna no kwaranga tatitwe kwatansa kumweru kwera kumweru twena nabishimwe bona hatene birobyona amina kama asimwe Yesu yabare mnonga Reverend Pressure kandi twashemerwa mnonga tuja kushemerwa gundo murundo twakwakira aha mutwikirize tendera program eji yecireci hedeze cyabwa Revival Junior School Caleb Amwesiga yarahaturikize mukama nayi barukurinda nanyine arane nwasasira aha kamera arashaha ina mutwikirize tendera program Anthony Mjunungu waje mukama kwa rasime sande dijon tubatorwa hantu bendeza ekiro kikuru kirungi munonga cyo kwijuka abajorzi izoberi ya njakari